Tuninga Vikram Aditya movie Malayalam pawa ki release explain bolyo hi. Hichi movie hi Aditya pa migucha hin Adityan apa chanzom lova police hi nom nale difficulties a face hole a dream a fulfill dan ho ave sa in a hi. Movie ki patnin migucha khatnin mun khana thilagua zampet avet seun kongsunga to penin Lakshmi kiti police constable khatnin akoma to pa henga police hotobo kitchen di thu a sei pz kongsunga to migu chapan azatli zin sambon dukanin achin alimsu aga ki khel sazi Lakshmi zela numei khat hadam mozi in hospitala hin puile Vasudev kiti police constable khat to kimutu zin Vasudev in Lakshmi anun zidinga deilo thu a sei pz Vasudev in nei nga zamin kanu koma chingting anop te na dinga ka hin sei ki dihi tin chimuna kon chuna pot do zi zela umnu loipa hungin hungsu boile Lakshmi na sol do gon hin athu angai pi zi poi chupet ta chun mingu chapa police bana ki vonin hungin ahung no do pi zi chuphanin Lakshmi a impress zin migu chapa Lakshmi te inin ahungin a kitchen pi nom thu anu sei pi le anun anop pi zi tai Vasudev jong zineding thu seya ahung le thilum chan ho het phanin akinung len numedang to kicheng tai chom khat zuwin Vasudev le migu chapan cha khat gel hin khonin migu chapan achapa min Aditya asan Vasudev hin achapa min Vikram asai chizowin alet la hin khu avet seun Vikram apato mandira ahung le Deepika kimu pin Deepika koma thakhat zo kapa retired ningteng SI post katu pat dihi ati pz Deepika na wis in Aditya na bol thelo khat na bol do ahi ati pile Vikramin tu chan chana Aditya na nga jingna lai ham nga datan tin aman akichen pinom thu asei pz Deepika na thusei agel zin Vikramin SI post kutu pat ningteng hich answer nei pi the hi ati pz zanin Deepikan zime la thil asunin Aditya thot zitai chuzowin anyawla hin khu hin vet seun Deepikan aloipa Vikram thu Aditya koma sei pz Lakshmi Aditya skula ahung tha le Vikram to kimuto pin Vikramin apabang banga police ahi nom thu sei pz Vikramin Aditya kitep sa zin classroom hlungge zo na hlungwa apa salute abol dehi ati pz Aditya hat mozi in Vikram salute abol zi Zinka in Deepikan mail a check le Adityan reply him hin bol poi chu in Deepika Vikram koma chin Aditya kanga hi ka bol khil zo hi tin zidinga nopi thu aga sei pi tai Aditya lo ho bo din min hin del le abo masangwin Aditya ahung hu do zi Deepika jong hi chi muzi chuzowin Deepika Aditya nu koma chin Aditya hung kile thu aga sei pi le Aditya nun keibol khil ji a pot do a tu chana hung kile nom lo hi ti pe chuzowin Aditya anyawlaya pato umpet hin vet soi Vikramin apan migucha tampi amat thu aloho sei pi in Aditya koma napan police uniforma kiwon pet kamu khapoi ati pi le Aditya nisa in apa komin jingteng police uniforma na kiwona school na hungdi ati pi tai zingin apan police ho lukhu khat akigu in schoolin achin magic chapang ho agavet sa aji Vasudev jong Vikram tha a hung amu phanin skula konin apot do tai mun khana thilagu a zam got penin Vasudev in amu do in mila la a rally a bol pg Vikram in amun atot hum le Aditya alung hangzi Aditya pa aloi ho vakil khanin hin hlat do zin ina hung le achapan aven akichaji aloi nu jong lung hangin asol do zi Aditya payong akisi jin tawar sang ta khanin akal tuwin aga ki chom thaji jingka phanin Aditya nu aloi ho khat hungin aloi pa thi thu ahin he sa ji Aditya yong ale khasim na langa hlasam che che in colony aloi chapang phalo ho to ki wok pantai
wal khatna Deepika amin asut na da thla le Vikram jong ahungin amin ahung kisut zi Aditya le loi hoyong ahungin wala thil kisun chu zun atha khum leo Vikram alung hangin akidel pi zanin Aditya loi khatin Deepika pa ko ma sum tam ta ha amu phanin plan asemin agalut zi Aditya nun Aditya Deepika pa ko ma zendinga apuile Deepika pan loi chapang phalo ho to akibop zi thu asei pe zi school ki khen teng ke ko ma na tong din solin tin pocket money dingin sum nyau cha choi sa zi kum chom khat zawin Vikram le Deepika jong number phata in college a ko na pa si khonin Aditya yong apa si zin aloha to celebrate a ball zi tizowin Vikram rutin hin vet seun SI hi na dingin zim le ne pha ne zi Aditya wang anu tho zo ting athowin joginga kilepmin aloha to mun khana tovin thil ane zi ve Aditya doctor pa ina pen agu pet Deepikan amun apokena kon ala alo api in apa api zi tizowin Aditya le Vikram badminton na kichemin Aditya hat mozi in Vikram salute ball zi Aditya nun Aditya ru na mi to akidel pet amun khatlang panga Vikramin police hit na dingin zim alazi Adityan wang anaute sumbom atat ke in sum akila do zi Aditya kabadi in zong hat mo in Vikram salute ball zi Adityan trophy neu cha khat amun Vikram min trophy len ta akim amuzi Deepikan Vikram call pet Adityan amuzin Deepikan Aditya koma Vikram hi ka best friend hi ti Adityan Deepika ki call sa le Vikram min Adityan anop lo sa Deepika a call a hi sa in amani ki ka in kina ana umzi Vikram pa akina khon pet nin ahungin achapa tho aven Aditya kolara amanin Vikram kom velan umlo di tin agi salji Vasudev in Aditya case bowling agun Deepika te ina chile Deepikan case a ball sa poi zana in hungthlunin Vikramin Deepikan case a ball lo chu a ball kha zo hi ati pi zi Vasudev in Vikram koma SI ni hin dingin pharechan focus in ati pi pet Deepikan azathlin Aditya tokimutu a hungle Aditya mi khat koma fake currency note ahla a garia akoi pet amuzi Deepikan Aditya koma Vikram in SI ninga form apply to say pi in Vikram SI unghi le Vikram pan na pa ball na bang mga nang na ball the hi ti pi Aditya loi ho to penin police a pandit thu agyal pantai Juzovin SI form a fill up min Ravi uncle akimu pin SI form a fill up thu le thil umchan ho agadong zi Ravi uncle in SI thin na dinga police case nei lo ngai hi thu sei pi in thil se ball loading sei pi zi Ravi uncle in sum che them chakhat amu theina dingin police station a color nudin akole Vasudev in amu do phanin kon hikoma na na to saham tin a ho si zi Chizowin Deepika koma chin leave kapi dham atile Deepikan SI ni zo teng nagari nung to nangi TPG SI thin thei khon na dingin ani khonin Vikram le Aditya ki train khon zi Deepika Aditya te ina chin lekha ga tha zi exam ningin Deepika Vikram adam lo thu Aditya sei pi le Aditya thanom zi Deepikan competition bihila na pasi la value umlo de hi competition na ball pi a na pasi na le value umzo de hi TPG Aditya Vikram te na chin aluk na akon agapomin exam holin apuzin exam api PG SI selection list hung do phanin Aditya le Vikram ni khonin apasi zi ahin Aditya rang hi atamzo zi Vikram in apa ko ma Aditya apa achujin aman na to puma rang phata amui TPG zanin functiona penin Aditya loho khanin Aditya gari in parcel khat akoin tha dingin asol le Vasudev in lamka a gari tan pi in check a ball le drugs amudo zi Vasudev in Aditya police station a apui zi Vikram in apa ko ma aman themo na be hi ti pi wangin apan angai pi pui Zowin Ravi uncle koma narcotics department ho number nei pin atin Ravin anei wangin apiji poi Vasudev in drugs chukoi machan hial theilo na din a inin zanin akichoi jin Aditya loi ho drugs la a ahung leo
Vasudev in a meipum choin an a kha pet a mu phanin a kichavin a zamle tavi. Zingka phanin drug silwa powder hi thu a het phanin Vasudev in Aditya nu akovin zo asijin drug si powder a ka khial di hi a hin nachapa SI na kaisa lo di hi tipi tai. Aditya nun Aditya hudo na dingin anop PZ. Chuzowin Aditya Dipika to kimuto jin drugs chu powdara Vikramin a khial pi thu a sei PZ. Dipikan Aditya akimupin Vikramin drugs chu powdara a khial pi thu a sei pi le Adityan Vikram akolin kipa thu a sei zi. Adityan drugs chu abot in apai zi tai. Aditya lo ho khanin SI list hungdo tai ti Aditya sei pi le Adityan interview bon umlo laya iti result so theyam pin udongi. Aman interview ki chai thu sei pi le Aditya alung hangin office a chin agadongi interview le kha in location a asen thu sei pi in chuzowin postman pa koma chin agado le nanu kapitai ti pi zi. Zana in hunglung phanin anu ado le anu na pi lo thu sei pi phanin ama lunghang be se in apa uniform akivonin tolin akizam tai. Zingka hi phanin anun agavet le apa sangkhol amun ahin achapa muzi tapoi. Chuzowin Aditya hungkile a anu le anaw akimu pi hunvet seun. Adityan Dipika pa akimu pin Dipika pan job na mu lo le ki koma na to the hi TPZ. Chuzowin Dipikan Aditya akimu to pin avai ge thu sei PZ. Zingka in news reporter khanin Vikram le apa interview about pet hinvet seun Vikram in azoin ding hi apa retired ning te kitu chat hi. Dipikan Vikram kimu pin hungjin Aditya zong anu to police station a hungin Vikram mumu phadin salute abolzi. Chipet ta chun IS officer khanin Vikram to Vasudev kimu pin hungjin akile go langin Aditya amun a post thu adongji. Chuzowin Ravi uncle to kimu pizin Ravi uncle hin documents verification pe na kithu PZ hi. IS officer pa chun Vasudev koma chin Aditya IPS hi thu asei PZ akimu to pet khon thu yong asei PZ. Zana trainer Aditya suicide akibo got penin aman amun Chuzowin Aditya aroma kipuizin Adityan na to chom abolzin aman IS coaching alazi. Aditya zong le kha gut thu het phanin aman zong IS coaching admission na bol pezin Aditya to coaching takhanin ala khomji. Adityan free time anything le kha simjin part time job bang akopji. Ani khonin IS exam api khonin interview jong api khonin final list hung do phanin ani khonin amin khon azaw ji. Chuzowin Adityan IS training alazin service jong azoin paiji. Service ho azoin jo phanin inlanga akile thu ahinvet sa ki nui. Hichi ho thu za do phanin Vasudev in alunghung khialin a service last day ningin Aditya salute bolji. Ahin Adityan wang Vikram ho thu he sa num poi. Aditya chi got phanin Vikram salute abolzin SI posi Aditya ji a amu thu asei PZ. Vikramin police station ini khonsunga umahi nang nanu apat nakila in ken kapa apat kakila e atin ichi movie ichan hin kichai ji.